Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Balawan College umsning haga khat saudra uya yong arajar pausa ning kla Pynkut no ek Lympung Ïalehkai Batminton ka Balawan ha pelau jongani ka college. Haga jing Pynkut ya ka Lympung Ïalehkai la sakilang duba David Lingdo ublalong kumukongsan principal jong ka Balawan College Father Dr. Ïalehkai kino hikai bat kisam lapuration rang makin thei ki bleshim benta haga ni Lympung Ïalehkai. Tip road ya gani ka jela jini ko in the state. Ray di pai par bon kilian kadang bon ka jing sa game jo ka ko jini. So we will start with the third and the deciding set. Bang di pai ban pet pat ya ka. First match has won by Balawan, second has won by Sergei and now kinang donation. the third and the Kenri deciding ni sopan set. sen man ong ba ka Balawan College Brother ka Kusam. jingalam jong i Number Father three. Lawrence ibala kloy wat hapdeng kanika jimbon kam kajing pulit One love to pan Sir pa Jimmy. ke babhatam kata kalong kajing kilan men habide bidani ka tournament na so ba ba wan hangni banlong Sure, ku service. ngas One. ngamde banlong tak chief guest ndrai kunong aiman sim yaki payondong bantalang hakani ka sports ka ba 2-1. Sergei is ka a ong ba ka baro kade kajing trelang bat klam gaji trelang ginumla ban penolong ya kabha kamiat kamdaman kantiu ya ki sama jo ngelapan ro day bat drugs ba ulong away ni gijindi ubala krni bha ke imlang salang gajungi ngamtip bahasa antali ki institution kinmi ki colleges kinmi ki universities kinmi relan yimpe parman bha be de menu jindi kan sakta ka japan re kumba juban ba ka Colombia kade ka way ni ki ri ka bakio bha dan ban ha ka ka balakta Colombia hadu meniman ka de drugs ba ka Mexico pipet ka America ba ka lengki ri man about drugs uklam la ya ba kamrung ha po ka ri ka jaban re juni along no kumbalik hit shungam kumbalik hit metlet kun ki jaga pila ban yo nu jindi man ta lalong ka bas no thamala harota nrai i pai patch kaliang jong ka mo ka narcotic department ki department ni ba kin ya pek parman ha bile bikdi ke knang ba laban kantiu ki khna ki khun sama jungi ba kanan kalawai ka jing em joki namang so tho balada kunang trei kung ni rocks ba ka jing kilamet ki sports ki khun sama jungi kenum laban kantiu ki ba kandon ka jing kta ba anum da shu ki nong thau an num dan shu officer num dan IAS show agari ka jungi te kani ke ka ba ni habe phaila ba get ni phadar ibala shim ni Father Lawrence principal junior college iro in pek parman be de bakane bat nang shu ban kantiu ya ka jingkilan met ki sports hagani gari bat ke jami to blame service continue. Kini ketika second Batminton tournament bagi saya penong ke college kembali perlang je kembali ai kembali ni penlong nak kementai kena ikai bagi kena jom ke college rong tempat sya wan apa Chief guest will take away after some. Nampak keempat biang ke ground ni Batminton ke indoor games tentang tadau ni penong baik tangki mahikai bagi kena jongi. Jika jingku jongi ni ke tournament kelong ban yarap ni kena jongi ban nak kiu syakmat amde tang haka pudi putih amde kumjur haka physical stature jongi haka physical energy jongi. Jika tadau ni sokmen ba David di dalam ban ni ban Lympung chief guest dan kasi jengbe sibun ba fi jingwan jepiro ke pensinga jangi ngidon ke jingtu jingsang mun ban ketiu te jerong ne jerong jengni penting ban pelong ya ka indoor games te ngintip pada lano kan ulong kata dari dangi donda la sai si da de yo kan ja UGC health ni central government health tinggal aban snap yang station yang nam ta ke games idong kan kaplan number tip lano ka fun kan wan ke syong ya ke jingwan ka fun dengan sa ke